Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah seraku na pujengi marangkali ngegambusu. Tapasai bacaan subscribe. Tatandre lonceng na. Jadi tabolong gimana nih? Jadi manyama kongka gambusu ukiri haki manyama taruntu. Selama ki menanta selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Andi tiga kindi menuju amane coru kamu di pangujung tiga tujuh bulan amane coru kamu di pangujung di pogarang di lima kurana tiga asummu di tujuh bulan tiga asummu di tujuh bulan Pajaku ngerang kulit kau baju aja diolong mataku bungaku tanah pajaku ngerang kulit kau baju aja diolong mataku Alhamdulillah kuliku nipiki Anirina lindro kuliku nipiki Oh Andi tega kindi mangu Ujo ale te pundi panguyung Amale coru kamu te pundi panguyung Amale coru kamu Timo garo andi lima kutana tiga asummu tiga ibola tiga asummu tiga ibola Pajaku ngerang kulit baju aja diolong mataku ibu tanah pajaku ngerang kulit baju aja diolong mataku kuliku nipiki kuliku nipiki Oh Andi tega kindi mangu ale ale coru kamu ujung amale coru kamu di pangujung
kasih kani patampamu ubaca na undangamu pitiwai mataku ini bisa memangi si tengah mi papujimu mula sirun tuta ade to sirape. Esiparo adamo iwatu siolota nakule naro andri musolani yatiku. Esiparo adamo iwatu siolota nakule naro andri musolani hatiku. Munro naman rasa-rasa ilusi rasa nyawa. Munro naman rasa-rasa ilusi rasa nyawa. Bedina nyawaku kasih ikani patampamu ubaca na undangamu itiwai mataku menewi sememaki si tengah mi papojimu mula sirututa adito sirape. Paro adamo iwatu siolota nakule naro andri musolani hatiku. Kesiparo adamo iwatu siolota nakule naro andri musolani hatiku. Munro naman rasa-rasa ilusi rasa nyawa. Munro naman rasa-rasa ilusi rasa nyawa. Bedina nyawaku kasih ikani patampamu ubaca na undangamu mitiwai mataku menewi sememaki si tengah mi papujimu dimula sirun tuta adito sirape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah seraku na pujengi marangkali ngagambusu. Tapasai bacana subscribe. Tatandre lonceng na. Jadi tabulong imana ngi. Jadi manyama kongka gambusu ukiri haki manyama taruntu. Selama ki menanta selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.